Mashiukuna sumak chishiguta, sumak punllaguta, sumak punllaguta charipaychi maypipas rikushpa kanajushpa mashiukuna kaypi ñaktiwi tigranpanchi wayrakuman kikinpa rikuchikunawan latulpa. Kunan punllagu rimarpanchi mashi tayta Jairo Castañeda paymi Wilkak tayta, especialista en ceremonias ancestrales ni panchi nachu español pikanoch paywanmi kayupi rimarishpa kagripajunchi mashiukuna y ama kungapangichichu kashna ugnata shitachishpa katipangichi y kayuknapi ima tapuyugnata charishpa kilkashpa sakipangichi ña tigranpanchi. Bienvenidos nuevamente amigos y amigas, nuevamente salimos al aire con su programa La Tulpa. En esta ocasión estaremos dialogando con el señor Jairo Castañeda, quien es Wilkak tayta en quichua y en español le decimos especialista en ceremonias ancestrales. Con él estaremos conociendo cómo es esta dinámica de realizar estas ceremonias ancestrales, qué elementos nomás se necesita y en qué épocas nomás las hacemos, ¿no? Estas ceremonias ancestrales, que es parte de esta conexión con la espiritualidad, con nuestra madre naturaleza también. Entonces damos la bienvenida. Mashi Jairo, ali chishiguta cheripa ali chamuskakapay. Yupaychani masigu ali chisi kusijupani kay ruraykuta rikuchingapa kay achkamanda. Mashiu imaginami kay piashaguta rimarpanchi, imaginami kashna Wilkaguta shinaspa shampaskan nachu de pronto kikimbas ima rogmanta chasna ugnata yachajuspa sampaskangi wawamanda chu ima pachaukunamanta ña kashnakuta yachajuspa sampaskangi masiu. Kay sumak Wilka ruranataka kallaripaskani ñukanchik iskay simi, iskay yachay chay kawsayta rikuy kallariskamanta. Castilla simipika educación intercultural bilingüe chay sistema tiariskamanta. Sarumbika ñukapas pandariska chingariskami puri paskani. Sinapas kutin ñukanchik runa yachaykunata ñukapas taripaspa katipaskani. Asasa sina purijuspallata ña kay Wilka ruraykunataka ña rikuchispa kallariparkani. Kay nisunlla kotakachi honor kaq masikunawan rurapaskani kay ex Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe chaypi yachachikunawan sinapakta kaspa rikuchipaskanchi. Nisunlla kay lechero ninchi pinchu nachu ruku pinchu ñukanchikpa Wilka pinchu yari. Urkulado kunamamas. Urkunaman pugyu kay tundun kalera kunapi. Sina fakchakunapi rurapaskanchik chayka nachu ñukanchik runa yachaypika runa kawsaypika chusku raymitan paktachipanchik. Nisunlla ña kapak raymi niska chay agrihupan kay diciembre quilla 22 de diciembre ta rurapanchik. Chaypi mi segundo solsticio niska kapan mi susimipika. Kutin chaypa kati ña samupanlla kay pawka raymi. Nachu carnaval kunapi Chimbapura wakinpika pukllaykuna. Agatu aylluktaman Peguchi aylluktaman chay raymi punllakunapika pukllaykunatapas ruran. Kutin shinapas ñukanchikpaka na pukllaychu kapan ñukanchikpaka kawsay ruraykunawan nisunlla ña chaypika sarakunapas ña chukllushpa katin mushu habas, mushu zambu, mushu poroto ña fukushpa atiripan. Chayka ñukanchika chay mushu murukunata mikushpa ña kusijuykuna chayamupanchika maymanta pachakamata, pachamamata, alpamamata, indiyayata, runa ninchi o quilla mamata yupaychaspa kapanchik. Sinakunapami kay
ruray Wilka ruraykunataka paktachipanchik. Chaymantaka ña kutin katimupan inti raymi, junio 22 hinallata kallari solsticio. Chaypa kati shamujupan ña kutin kuya raymi nisqa, nachu yamur raymiwan chimbapurajupan. Sina asaguta rikuchispa shampascan. Masigo justo kay chusco raymi ukunamanda rimajupangi nachu y kikinbash nijupangi como chayraya cuando educación intercultural bilingüe ña estaba viñari hukpi kikinkunapi asaguta yachajuspa shampascangi kashna ukunata nachu. Y kikinbash nachu wawa kaspa shuk lado ukunata purispa recuperiangichu kashna Wilka ukunata shuk tayta ukunayman chashna shinan karian shuk comunidad kunapi o kikinllata nijupanki nachu wakinpika urku ukunapi o shuk lado ukunapi wawayma o wambralla kashpayma chashnakuta rurakunata rikupashkankichu. Asasa rikuytaka rikupashkanin astawanga yachak taytakunata rikuspa o yachak mamakunata rikuspa paykunaka nachu Hambinamanda astawanga kay Wilka ruraykunata rurashkakan fakchakunapi, pugyukunapi, larka patakunapi, kucha patakunapi. Chikikunata anchuchingapa, kalpachingapa, fichaspa sina yurawkunawan, kushnichispayma. Sina rurana hukta rikuspa asa yachajuspa shampascani sina pues ñukaka charipani ñuka misu simipi nispaka ñuka propio sistemata ña viñachishka charipani tukuy paso en orden charipani. Chashna Wilka ukunata Wilkata rurangapak. Chayka yachachikunawan yachahu wawakunawan yachana wasikunapi sina rikuchispa paykunawan pakta kay raymi punllakunapika paktachispa shampascani masivo. Y kashna Wilka ukunapi nachu Wilka ukunata ruraspa shuk raymi ukunapi ruraripan nachu imashpata sumak ministikapan kashna ukunataka shinashpa kana chay pacha ukunapi. Kay Wilka ruraytaka astawanga nisun ñukanchik ayllu llaqtakuna ayllu kuna yachakuna sayarispa kasnakutaka yupaychankapami kapashka inti yaya, killa mama, yaku mama, alpa mama, pachamama, ñukanchik rupay taytiko samayta karaskamanta chay samaywan ñukanchik muruta fukuchishka kapan tukuy ñukanchik runakuna uywakuna murukuna imapas yurakuna chaychari mikunakapipas hampinakapipas chay tukuyta karaskamanta yupaychay shunguwan rurangapak kay Wilkakunataka rurangapak sayarishka kapanchik chaymanta rurapanchik. Y kikingu nachu nijupanki ashaguta pundapish ashaguta rikuspa karyapanki nachu pundakuka astawan wambralla kaspa kasnakuta rikuspaka imashata kikinpa yuyayka karyan imashpata shinan karyan kikinllata tapuririankichu estoka porque aran nispayma chashna yuyaykunayman samurianchu wambralla kaspaka. Asata wawara kaspaka ari wawara kaspaka rikukun karkani imaspas ruranakun ima kasnakunataka ima pisi ima yachachipi sinanakun ima kaykunaka kan alikakpichu ruranakun nispa yuyayta charin karkani wawa kaspaka. Sinapas ñukaka uchilla mandapacha wayra fichan karkani. Wayrata ñuka hatu taytakuna kichwapika hatu ninchi abuelos. Ñuka hatu mama, ñuka hatu tayta. Paykunami ayayaw niska nanachikunayma charin karka umakunata tukuylla
ukukunata nanan niska ayaw ninahupika chaylla wayrata fichaway nispa mañankawarka chayka luluwan o imapas sufinduwan o mama chumbiwan fichachun churawan karka kanchis watata charipillata ña wawashakulla chayka fichachini asaguta puñu siririn ña hipamanga monaylla ña kacharichisqa la wawaka wayrata fichankapaka allin kasqa nispaka ña paykunaka sina nanaykuna sina nisun killa ñachi o puñu ñachikuna hapika fichachinkarka chayka anchurin karka chayka chaymanta chari kasna willka ruranakunata hasta munachinkarkani kunanqa ña ali rurapani. Y primera vez nachu kashna willka gutaka masna watata charispata shina parkanki maypita kaparka kayta kaymasani hupani kay yuyaykunam atiapan yachana wasiman yaykuspan kay yachaykunata chingachirin chay yachana wasipika kay imata kayka brujeria nin kayka supercheria nin yangata ninajunkichik nispa nikpi chay yuyaykuna chay sunkutaka uraychuran wasanchirin chayka ñukanchika ña sakinchik sinakunata uyaspa chayka misu yachachi chaykunata katichikpin kaykunataka chingachirin kasqa chayka ñukataka ña chingachirka chay kutin ña educación intercultural bilingüe nisqa sistema rikuriptin ña kutin chaspirini ña chaypika kutin sinakunata kasna nisunlla wayraskakunamanta yurakunawan hampirinakunamanta murumikunakunamanta inti yayatapas yupaychana pachacamaq nikpi ña kutin imatata pachacamaq ninajun nispa ñukapas ña tapuy kallarini hatun ñukanchikta tukuyta viñachik yayatami pachacamaq ninkasqaka shinallata Pachamama imatata Pachamamata ninajun yaspa nachu madre naturaleza cosmosta Pachamama ninkapasqa sinakunata ña yuyayhapishpa chuta ñukapas ima yapata chupandasqani ima kayka sumaq yachaykunama kasqa sina sumaq yachaykunatachu kutin ñukaka pandarisqani wasanchijusqani kaykunaka sumaqma ñukanchikpa kawsaypa ñukanchik yachaypaka sumaqmari kan yaspa kutin ña kaykunataka ali taripaspa ña sampasqani masiku como ñanma tigran layasnalla nachu ñangun ari sina pacha tigre pacha yari pandariskamanta kutin ali ñanta tarispa kutin katiksina ña sayaripasqanchik y tawka masikuna sina kapasqanchik ñukaqa Instituto Alfredo Pérez Guerrero chayman yaykuparkani misu yachaypika imapakta medalla de oro kama surkuparkani ali estudiante nisqa pero sinapas kaykunataka hichusqa chaypika iskay yuyaytama yachachin o rikuchin materialismo nisqa yuyay idealismo nisqa yuyay chaykunapika materialismo tan astawan sinchichin kutin idealismo yachaytaka wasanchin chayka kutin ñukanchik idealismo yuyaytaka kutin imapas Europa manta samusqa yachayta sina chay yuyayta sina paykunaka yangata hichuchin y ñukanchikpa kawsaykunata karin astawan como kikinllata nijpan nachu como chingachitara o congachitara ladochispa sakin nachu y kaypish asawta siempre rimarispa kapashka nachu como sistema de educación occidental pas como kikillata nijpan nachu bien materialista y como
Shuglado manda ricos para como sistema educativo que yanga como robot con Natalia. Yanga viñachín educan empresa con ama chasnarichun y chukunapa trabajacho y naturaleza mandamos como desconectar para cacho nacho masigo. Así es, amigos, amigas, estamos conversando con el señor Jairo Castañeda, especialista en ceremonias ancestrales, se me va la palabra. Estamos conversando con él, nos estaban contando un poco de la experiencia que tiene, ¿no? Cómo ha venido como retomando este camino de la sabiduría ancestral. Comentaba en Quichua que por parte de la educación también, y cierto es que desde la educación, a veces desde niños mismos nos sacan de la comunidad y salimos a la urbanidad, entonces desde ahí mismo existe como una desconexión desde la comunitario mismo y bueno, anteriormente más que todo, ¿no? En la educación no se hablaba nada del contacto con la naturaleza, la armonía, el respeto que se debe tener, ¿no? Y esto, lo que se hace en las ceremonias ancestrales también es para mostrar ese respeto que se le tiene a la madre naturaleza, ese agradecimiento que se le da por todo lo que nos da a la vida, ¿no? Los frutos, como mencionaba, de pronto los chochos, alberjas, maíz, estaba mencionando lo que todo nos da la Pachamama, y con estas ceremonias, estos espacios sagrados que los realizamos, justamente mencionaba, por ejemplo, en el lechero, en vertientes sagradas, con otros yachaks también. Estos son espacios en donde nosotros de una forma nos conectamos con la naturaleza y damos ese agradecimiento y mostramos ese respeto que se debe a la naturaleza. Eso estaba un poco comentando el compañero Jairo, y bueno, con él estaremos conversando un poquito más después de un corte comercial que tendremos. Y no se olvide, amigos, amigas, esto es su programa La Tulpa. Aquí estamos hablando sobre lo que es la ceremonia ancestral. No se olvide dejar sus comentarios, dejar sus likes y compartan. Bueno, al regresar estaremos viendo qué elementos, qué nomás se necesita para armar el altar y realizar las ceremonias ancestrales en los diferentes reinos. Así que regresamos. Comienza tu día con Café Río Intag. Con la mejor selección de granos de café del Valle de Intag. Café con sabor a resistencia. Bienvenidos nuevamente, amigos, amigas. Seguimos en el programa La Tulpa conversando con el señor Jairo Castañeda, especialista en ceremonias ancestrales. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre lo que es el altar, los elementos que se necesita, qué nomás se necesita para realizar las ceremonias ancestrales en los diferentes reinos que tenemos en nuestras comunidades. Mashiu, Kaipi Ashaguta Rikunakpanchi Nachushu, Uchila Altas Layago, comentarles de paso también que esto es solo para una pequeña demostración, pero el Señor nos va a explicar como en detalle unas cositas que se necesitan más, pero aclarar que aquí tenemos solo como para una pequeña demostración nomás. Mashigo, chasnaguta alta rukunata shinangapaka imata ministerin y depende rey migumanda churaripan imagutapish. Kikimba tapus kaguta kutichispa. Kasna altar taka rurari panza. Tiang suksu rikuchi. Kunan kaipi rikuchi na jupanchi sisagua. Rumpaspa. Rumpaspa, Nacho. Ari. Kutin cruz. Ari misu simipi cruz sinapas nyukanchi kichwa simipi ka apachita. Kapan kaika enisum kaika chinchan suyu rikuri jupanga norte.
kutin kunti suyu kanga sur. Na pandata satanachu nina jupansi. Chayman mari occidente. Gnóstica, bueno, Chayman. Are, Bueno, sur. depende de la posición que estén en las cámaras, también ustedes van a estar viendo de una forma distinta. Acá nosotros lo estamos viendo de forma distinta, es por eso que de pronto hay un poco de confusiones. Sabrán disculpar, amigas, por eso también que estamos un poco aquí, ¿no? Así. ¿Qué te puedes llamar así? Bueno, norte chinchan suyo, sur kuntin suyo. Kutin nisun oriente mi kapan andi suyo. Occidente kunti suyo, sina. Sinapi mi kutin kai apachita ka sina nyavita ka kaima sita hukta churapas kanchik, sina zata sinaman nyavita sita hukta yakuan sina chimba purachispa churapas kanchik o churapanchi. Kaipika sisa okunata sina moyo chipas kanchik. Chayhawaña kutin murukunata kaypi charinchi yana sara killu sara kaspa kaypi tiahupanga. Ña usharisqapika miski murukunata pues kimichipanchi mashna miski murukunata churarina o mayhandapi churarinalla. Mayhandapas usharisqakupi churapanchilla chilina ninchi, chilina naranja. Naranjata, palanta, plátano, kutin ninchi wakimika manzana, piña, bueno, kichwapika piña pachivila ninchi. Sina ukunata moyo chispa sina ponza de achipanchi, aliguta kutin rikurichun, huyala kachun sina chapu chispa moyo chipanchi. Na apamoyu saparkani su ruraykunata charimanda su urku taytayma churarin. Rumiguta, ari chawpipi churanchi, waytawkunayma churanchi. Sinaspa aymasa rikupanchi ña. Churukunatapas wakimi rikupashkana, chipukuna churugutapas churaripanna. Ari, churuka wayra tan rikuchijun, wayrawan chimbapuranchika. Focus pa andi chikikunata kalpachpa andi nali chay samaykunata kalpachingapak churuanga kapansi focuspa. Kutin kaypika charinchi ninata sina o kaypi kushnichingapak chaypi yaku pastiajun yakuanga kutin sinallata chikikunata anchuchingapak ali kawsaykuta kutin mañangapak yaku mamawan sinallata muyunta sayachinchi autoridad pushak masikunata yakuwan sina sutuchispa chikikunata anchuchichingapak sinallata kay ninawkunawan sina kushnichispa chikikunataka anchuchipanchi mayjan kaypi kumbanahu kay ceremonia ritual o kay willka ruraypi kumbanahukunata sina chikikunata anchuchispa kapanchi. Sinapas kutin nara kallarispallata chayra kallaringapaka nisun mañapanchi ñukanchik hatun Pachamamata mañapanchi inti yayata Pachamamata kayachipanchi. Imanispata mañapangu imasta kayachipangi ña urkukunata. Kallaritika tukuyllata mañapanchi kispichita paykunaka suma hatun may samaykunakapan na yangata paykunatapas yanga imapas kala yanga puri wambrata sina yanga molesta yusanchichu maymanta kispichita mañanchi Pachakama yaya inti yayata Killamamata kuyllurkunata kanchi urku taytakunata kaypika charipanchi imbabura urku yayata charinchi kotakachi yaya urku mamata
sinallata peguchi fakcha charipanchik kindy pugyu, rosas pugyu, sina hatun samayu pugyukunata. Y más pata como kaya chiguta shinaripan paykunata sutichishpa kaya espacio guna. Tierta wasipan ñachasnauta villapan isam. Ari, chayka paykunata kaya chipanchi kallaripika kispichita mañaspa paykunapas ruraykunata charin. Y matapas rurana hukta ñukanchika ña kuyuchinchi paykunapa sumak ruraykunata chayka kayman kimirichunga maymantami kispichita mañapanchik sinaspa samupachun kayman paykunapa ñawiguwan, paykunapa rinriguwan, paykunapa kurimakiwan bendicionguta karaska kapachun. Sinaspa tukuykunamanta mañapanchik samayguta karachun, ali yuyayta charichun, ali sunguta charichun, ali aychakunawan sumak cuerpota kichwapi kaninchimi uku cuerpo. Ukuta sumaklla fichaska, sinchichiska kawsayguta ali charichun unguykuna ama waktaspa manchachichun. Ukupshanga sinchiachun. Ari. Sinapas kutin ñukanchik murukuna juicio ali fukuyta charichun. Ñukanchik ayllukuna munaylla sumaklla ali kawsayguta charichun nispa mañapanchik. Yurakuna, wiwakunamanta mañapanchik, sinaspa kutin tukuy alpa mama pitiaskakuna sinallata paykunapa kuri makiwan bendicionguta karaskapi tukuy munaylla mirajuchun, kawsayta charichun, fukuspa ñukanchitapas kushichichun yar mikuykunapa. Chay tukuykunamanta mañapanchik paykuna sina muyundi paykunapas rikuspa kachun nispa kayachipanchik. Chay sina kutin ñukanchitapas munanchimi sina karaska hawa kutin murukunata paykunaman miski murukuna wakinpi karin kuykusaskayma, aychakusaskayma, papayanuskayma churanchik. Paykuna samayta aysaspa paykunapas gustachun alikachichun yari. Paykunapas pacta, como pacta mikungapa nichinachun. Ari, chay yuyaywan, chay sunguwan sinawkunata ña kutin mañaspa mesataka paykunaman karanchik. Como mediano laya ni como ofrenda. Ofrenda ni panchacho. Y masivo kashnaupi siempre rikpaskani achunijparkani kaypika como kursnilaya, Yakogo, Alpa, Guaira, como chuscondiladupi. Y siempre chuchay chusco pacta kanakapan kashna alta rukunapika, como los 4 elementos de Shanacho. Maimanda, chusco, paikunapa samay pacta kanakan. Maimanda, imamanda. Ñukanchipas paikunata ukupicharina hupanchi. Ñukanchik kay aychakuna, kay sillukuna, akcha alpamamaman riksakapan, paktakapan. Sinallata, samay. Chay furugun samayta rikuchiku. Chayka samaygutaka pachamamamanta aysaspa samayta kacharinchik ñukanchik ukupi. Samayillo imata tukupanchima. Sukaringapa kacharincha mañana morado tema moradianchi rato. Ña wañupanchima chay samaypas ninan mutsurisqa ñukanchik kawsaypa uywakunapa, yurakunapa, murukunapa tukuypakllata yakumama sinallata yakumama illaka imashta kawsanchima yakumama ñukanchik ukupita hunqa tukamanta kallarispa palawan ñuka may hasta allajuni alpata allani imata surco llukshin ñuka uma kay frentemanta humbi yaku wakinpika pipas wakachiwan imata llukshin ña vita Bichi kuna ñakti llukchichin.
y si kuchurini mata llukshin angumanta yawar talirin yaku tiajun ñukanchik ukupi chaymanta y kutin samay rupay mutsurishka kapan rupayllanika kay kallanasina kay rumigusina chiri charikayman y mutsunchik rupaywanma kawsanchik kunurinchik chayma ñukanchikpas kawsa kuyurinajunchik yurakuna uywakuna tukuy rupayta mutsunchik murukunapas fukurinkapak chaymanta mari maymanta kaypika paykunata rikuchina churana kapanchik o churapanchik. Y masigo nachu kashnawkunata ña kikin shinahukpi kikin chashnawkunata ña rurahukpi chay pachakupi o mayjan postukupipas kikinqa imasta sientirinki kashnawkunata shinahushpaka. Kayta ruraspa alita puchikapan ñukapa nisun kallari yuyay kallari ñuka uku munaylla kankapaka ña pacha kamawan ña tuparita charikusha inti yayapas samaywan killa mamapas samaywan nisunlla yaku mamapas samaywan alpa mamapas samaywan rupay mama ñukanchik wayra mama samaywan ñukaka munaylla yuyarini y astawan kutin masikuna kikinkuna nachu paktakanajupankichik kumba tianajupanchik paykunapa sumak samayta chimbachispa ñukanchik chikikunata fichaspa anchuchispa kaypi kutin ali samaykuta paykuna kurimakikuwan karajukpika ñukaka munaylla yaripani munaylla Shungupipas ari shungu tukuylla masikuna ñukawan paktakashkakuna munaylla rinajika ñukapas kushiripani munaylla sakiripani suma masigo samay hatun nisunlla imbabura yaya kutakachi mama yaya shamushka kimirishka kumbashka kayka ñukapaka hatun sumak sakiri kapan. Masigo ñakutin chashnata ña tukuchispa kagripanchik nachu kashnawkunataka kashna willka ruraykunataka pipas shinayta ushanllachu o yankata shinayta ushanllachu o ima ñankutapish katina kapan. Kaypaka mutsurin ali sunguta charita ali yuyayta munayta rikuchishun nisunlla su waranga masikunaman warangamantaka su atispa suk chunka pura rurankapa munachinka Shungumanta pacha shungumanta pacha y hasta rurasa pacha munani pacha hasta nachu usani nispa pacha sayari tianga kutin puchukunaka bueno sina ruran sina kaska sina yarin yaspa yanga sakiriringa yupaycha anchi nispasa kutin ñukapika imasanijupani uchilla wawamanta pacha kay ruraykunata munachispa viñasqa kapani astawankarin su ñan layayma kapanka nisunlla ña kaypaka pachamama llata akllanka ña chay sunguta chay samayta chay usayta ña karaspa ña katichipanka chasna pacha masigo y masigo kikinpa ayllu ukukupi nachu churiyukunaima ushiyukunaima tiapanchu chasna ñankuta katihuk shuk familiarkunayman chasna ñan willka ruraykunata katijunchu o na tiapan tiapan su churi renan niska kapan suti yachachik kamundupi yachachik kapan paymi ña ritualkunata ruraspa ña kallarisqa kapan y masigo chashnawta rurasqa katijukpika imasta sentiripanki kikimas ñukapa kusijuyka kusijuy kaytaka
en kasna ruraykunata nachingachina rikurinchik katichina maymanta wakinkunallapas yachakushpa kaytaka sinaman katichina samukunaman ñukanchik ña chingariwan ña alpa ukuy tukuringa ña pero sinapas pita katichikrin kay yachaykunata kay usaykunata ninan mosurisqa kapan chusku rurayta ama watapi charipanchik kaytaka chusku raymigupi nachu ashtawanqari y mashigo kikina tarinqapa mayjan comunidad pita tarita ushapanchi mayjan número gumana de pronto kayachita ushapanchi wakinbika shuk raymigunapipas kumbashpa ima kachun kayamupuachunqa mayjan comunidad gumanata rinakapan o ima número pita tarita ushapanchi ñukanchik kichwa simipi kaninchik maki kayachik celulartan maki kayachik ninchik wakingarin willi nin sinapas asatapanda makipi nachu charinajunchik makipi chay maki kayachik chay yupay kapan 099 20 32 56 8 chaymi ñukapa yupay kapan 8. 8. Por ahí si me dan corrigiendo en pantalla, por favor, compañeros de producción. 0992032568. 68, justamente, por favor. Sí. Muchas gracias a quienes están por ahí pendientes, así, para que no haya confusiones. ¿Y comunidad gópica, mayjan comunidad manta, capa en química? Nisunja, kanjamanga rinconada nispa rixin. Sutipachaca San Francisco de la Rinconada. Otavalu kupikawsakunaka 4 esquinas chay sector ta uyaspan chay Cusca o chay ayllaktataka ñapas hamuktan ña riksin. Kutishinapas estatutupi legalmente ka San Francisco de la Rinconada kapan. Parroquia San Francisco, como es San Luis, Cantón Otavalo, sina pin kausapani. Mashigo, ña tokuchispa kanaj panchipachawkunapas rato yalipan nacho. Imagutashinipangiman, por una parte primero como sistema educativota, kashnawkunata wawakunaman riqsichispa kachu. Tian, nisunja ña yachaypi pacha rimaspa o misusimipi rimaspa tian currículo educativopi tian umaguta mayapata como chipangicha currículo pitiajun como calendario sagrado agrícola tian chaypimi kay ruraykunata ña ruraychinispa yachachijun mañajun imami chaypika mana pactachiusanchi yachakuna mana maytian ruraspapas pandalla hawalla ruran na ali ruran kaytaka ali ruraspa ali yachawkunawan rurachispa kutin randi rikuspa yachajuspa katinakan katichinqapa yari yachajukunaman o su yachachik wasikunaman chay asataka pisillakanchik kutakachiman atichinajuparkan kay unor kaq masikuna yanapapi yachana wasikunapas katichinajurka kay calendario festivo socioagrícola sinakunayma kapan chayka kay nisun kapak raymi diciembre rurana ña samujun pauka raymi ña kuti marzo killapi paktachina inti raymi juniopi y kulla raymi kapan septiembrepi chaykunata mayjan chaki chay currículo educativota katinajuspaka paktachispakanajupaskan kayman namay uyaskani sinapas imastimi espejopi Manuel J. Calle yachana wasi
chay masiukunaka katichispa kanajurka. Entonces wakin unaka sinaspa samunakpan, wakin unaka nanachu. Ari. Ari, chasta pacha wakin mika uyapaskanim, wakin unaka como kikinikpan nachu. Nana yapata yachimanda hawa sinaspa, pues wakin mi panda yapsinan, y yanga hawa yasinan wakin mika como ñukanchillata nikpanchik kashnawkunata sinangapapi shunkumanta pacha sinan nachu yanga riksis papas shunkumanta pacha y consentimiento nipanchik nachu mashiku yupaychani kay gupi kay pachakunata kikinpa riksikunata rikchishpa kashkamanta por último imagutashi nipankiman kashna ruraykuna ama chingarispa kapachun y hasta ñawpa shamu pachakunapas paraspa kachu. Ñuka mañapayman ayllu llaqta cabildo pushaq masikunata sinallata ayllu llaqtapi ayllu tayta mamakuna sinallata yachaqu kuytsa tiyaykuna wambra tiyukuna ñukanchik runa kawsaykuta runa yachaykuta tukuy shunku chaskispa katispa taripaspa katinakapanka sinaspa kutin ali yachaq taytakuna yachaq mamakuna tiyakpika kashnawkunata yachachiway rikuchiway o mana kaspaka maypi uyarisqakuman rispa rikuspa kimirispa yachajuspa katispa kanakapanka sinallami kay kashna sumak willka ruraykunataka mana wasanchispa mana chingachispa ñawpaman astawan apaspa sinchichispa kanchik kawsaymantaka rikuchispa kanakapan masikukuna kaypi kaninan sumak yachay hatun yachayman katispaka chusku raymi watapi kay nisunlla kunan kapak raymi chayaju na kanchu yanga tusujuy yanga ufiajuy yanga mikuskapik sapaktaska tiyajuy kanina kaypika ñukanchik shunkuka kana kan ñukanchik samayka kana kapan Chimbapura pachamamawan alpamamawan ñukanchik yakumamawan samay mamawan rupay mamawan yupaychaspa pakta kana kanchik ñukanchika tukuyta chayta ukupi charina junchichinaka wañuspapas chaymantata tikrankapama rina junchik chayka ashtawankarin sumak yachinkapakma ñukanchika rina kanchik wañuspapas na yanka aycha juruspa chaypi tukurillapas na kapanchika chasna pacha kapan masiku chayka masiku ñukanchik yuyay ñukanchik shunku ñukanchik uku ñukanchik kawsay kuri pachamakapan hatun kuri hatun valor chaykutami kutin mañapani mayjan uyajukunata rikunajukunataka kasnakuman yuyaytaka tigrachispanti kanajupanchik sunkuti yupaychapani pay masiyukuna chasna uyanakparkanchik sumak rimayukunata Masi Jairo Castañeda paymi kapan Wilkak tayta especialista en ceremonias ancestrales paypas kay warmikunapa tandanakuypi kapan kay pakarichi warmikuna manda ukumanda tandanakuymanmi pay pasamuspa kashnawkunata villaspa kanawparka imashinami ñukanchik castellanapi kanipanchik ceremonias ancestral manda nachu imashpata sumak ministri kapan y imami ministerin kashnawkunata rurashpa katingapa y imashpa importante kapan kashnawkunata shinaspa katingapa. Agradecemos a todos quienes estaban con nosotros en la señal de APAC TV. Muchas gracias, don Jairo Castañeda, por darnos este tiempo. Muchas gracias a todos quienes están hasta estas horas en la señal de APAC TV, en el programa La Tulpa. De mi parte me despido. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.